Štartujeme Hecni sa na Antena Rock a hecovačka je vždy between you and me, že on prejde po tejto parapete. Môj tip je takýto. Mr. Jelly dojde tam, bude sa istiť s kobičkou a Jellinko bude mať zrazu mäkké také kolenečka a bude... Ty si to prežil. Si došiel môj. Rádio Antena Rock.